Malamu atau mau e fefin ko kore ke hufanga I he ngahi talfatap ko tope o ku faka'aho o pamehen ke ata mo e whainga maari e koni ke o atu ai homo polokalama ko ia ko e Fatu Fonua Fo'ou ai a fakahoko atu pamehen I he wiki ko tope ne ngope ko e ki whainga kuloloha no whainga I ko ia ke lava whai fetu taki telefoni ki Tonga ko hinga ko tu ko ia network ai he dynamic ko tu be mo mahino ko to pe tu nga kiai ka hene pe he ku fa fe fe fa nga mari ko ni ku I he line Piveni pikala pe me tong e ki lava ke ma fe hokta kiai ke fakahoko atu e tau polokalama ke auni fe fe ha ke Piveni pa ku fe fe ha ka tonga na he I he fe fini Albi tol ko kole pege u fanga te pe fatapu tai pege mo ya tona fa ko e programa ko e tu ko te mini mau lokauni ko ta programa ko si honda ta me de fai lokauni koi ko tu te mini ko o fakatanga te me ko to e fonwani ngaue wani ai ki virus ko ni Omicron. Tahu tu masuk kalau itu fonua, maka jauh yang siok, tapi minta maaf sih tak main. koi Aku kalau fakahoko mau kimakalo di sini, teman. Mone pito ko nga ko ui ko si fok na tala noa I he ta ki tala noa I he ngahi tafa'aki ke I he tafa'aki ko ni pala ma ko no hoko ke tau interneti ka ki mo fok ke ta au ki ai ke ta te fok ki ai o hoko atu me ai ko ngahi elia ma ngai o ku famu pe ke ta te ki tala noa ki ai ko meni I he ku nau ko re mai ko hinga ko e no fi whanongo atu ke tuunga ko ia ku iai ai whakailo ko ia o ni ihe kau wharearea ko ia candidate wharearea ai a ko koe pe matuunga ko ku iai ai poate e kakai na nau tohi maa kore mai nau ki whia ilo ki ai ka koe tuunga ko ku iai ko koe e tau ai Omicron I he aho ni whoke ponga ne huni na e whai ai press conference ko na whakaha ai e he paremia pa mai minister malu'i au ku toko ono nima he tani mena ina tolu wha ane afi ku me riunga ua hiki hake ono nima pe koe amanakia e alu ia to e lahi angi ai ka koe ngai ni koe ke fu maulelei pe ku ai aku mahino pe I he mauwhanonga me murini mahalo koe whika ulere ki olunga ka koe pehe koe kua hataha fu'u ave ke ICU mga hitunga fatu tamaki o ko tui mahalo ko ki ahme be ko ha o wakai atu ki ai I hitunga ko ko to ono nima ko ni Iyo oku la hipe me ko je mama ko o fakatatau ke o me o mai tuku mai ko ko me breno o mahina mai ke kati o ko wa o to no fa ka ko ka to ka puke no ya ko ka kai na o spuntu o o dege report I mai ka haia ka puke no ya ka na ke hu sai wakia ko ua o ke tala mai o ka to ai ka positive ko ni o ke asma ka haia ke pe ke asio kupuke ke kwa fanga koi ko me ko se ia le vai ke taimi ni ko ha ko ultimate purpose o lockdown ni ko ha ko maka tuunga o lockdown ni he ko me no asi mai fanya ka ia mana tui so ko context ni da o na fam o mahino ko tesete valmo fu tupu tra he fonwani au ke fa fala bela do ke informo seka
Ko lockdown ya ko ni affect to la ta ya ko ni informal sector. Informal sector fa ina ko ni wo ke ta o mau mai na o to kai. Fa ka o mau na o fakaho. Wo gi u ta o mai na o to na fa ka. Ko lockdown ya ko ni. O sai ke ka fa pule'anga ia. To e foi taimi ni na o to ko fa ta ke consider. Ko nai private sector. El vahe pe na ko ngaue. Ka ko manto ko private sector Piveni la he profit basis. O wai na fakamore, o wai vahen, ka wai income o na generate. Ko ne to na ko ni swa ko au pito nai pe ni to kasi he. Nai private sector he ku. Te ko po ke na fa vahen na to na ko ngaue. Kau dah ingkar dia kau. Pues, aku kau siapa dengan dia mak opo, engai fakau, kerana kai tuan kau apa kerana dia buat. Kau ni kau lava siapa kiai. Na elek, kau ni faham pule'anga. Na asimai indication na kaya palani. Kaya a well thought out plan. They are only reactive. Of now reactive in autoria can situation on a daily basis. Good. Good. So kau ni kapau dah palani. In the last couple of years, kau going na fire for lockdown. So tahun ni lockdown mai maase wafe wanwa. Ko kamata lockdown ni na right on stages. Na ngai fonua na o vai la si de ja na o vaccine. De ja vaccine. Koi. I go experience wa na to room na address na approach na ke he ya. Wa ya wa ke delta. Ke he vaccine. I go ta mai go omicron ni foi level of stage o virus ta taupe. O kwa ke pe ko ai mai ko ango mai no ko to fato tonte. Ango mai no ya fatala no mai. I was also koviti, also delta ko omicron. Koi. I go ko ke hui. O malava ke yai pe koviti, ke yai mo delta, ke yai mo omicron all at the same time. Peko progressive stages. So far, but I might go my specimen gun already, yeah. Ko omicron. Good. Sai. Ko impact kato ang for stage ito gun so far na kekebe. Wag hawa koviti, kekebe ha vaccine. Kehe reaction, kehe approach, kehe ay may impact. Mafuri ko delta, kehe mono mono natula. Kehe may response kaya. Hawan ke omicron yung kehe. Kalau siya mo ko ke response pule'anga niya ko ni. Hangin niya ko compound ka to be na approach fao ka to. I koviti delta omicron ni. Ayo confusing na o kwa my take kwa na ya plan. Kaya ni fakahoko. Na I also don't know over this year can now pen out it I foi palani. Ko pen yang I fakahoko. Kapau hau mati tau ma koviti etapota MIQ. E feitu ko fire quarantine. Ko nga hime anu activate Mai mem activate ko ha palani ka kai ko ha package ko ha fanga mea. Can now address the informal sector from a private sector. Kako nga kay fai tutonia he comfort zone ka fa pule'anga he was saving. Good. O va he pe ba mando ko he was saving ya. O si e driven aquí a profit performance. O fakatatau anga ko na private sector. Private sector, if you don't make money, you don't get paid. If you are unprotective, you're not gonna get anything. Kako wa ngai sio hala hapai planeta au pe kehe ai foi plan ke activate
kapau ke inofo pe ai virus he MIQ to toda e ke he dai mo ku transmit o se o ku active pe o dai mi ne tu ka feturi ho ministry mo ngai kolo mo ngai district ke tu ka feturi hono prevent I mafola I mat rather than proactively prevent it medicate it o tu wange I va chica na tu ka feturi Mona bito e piven ko ngai ak fai vakai et ke hetai nimi. Da manat fok piven ke time ko na kamata ko no fongi ko koviti na ulo be na ai foi taimi I male pule'anga ia ko osi na lele fumele ka so tia ki mala rapuna ai na ki drill kapau e ha ko ka fafoki mai ka covid hata me murini he ka o atu ko ia pe fraheka he lori pe mo frafe alo ai ki hotel tano a mo mea ta ko ose tu foki ai foi taimi ga pa ki nonga ai ko ne tu ko ni foki ko toki hu mai pene pule'anga Fo'ou na to kamata pe I November December Januari hoko mai umea ko ni fe pueri ben ko hinga lere ia ko hinga ko kai ka palani ko hinga ko fetonge pule'anga pe na pe ko ki ka wi hinga ko hinga he ko pe na to ton ke lere pe system ia a potunga mo io quando voi da uno voi ai invoice e me ko ka minister da tau pe ni bu lo to majority ko minister ko ni da na wi ai pe koi e kapate si o fala e solo che me ko ni e ko si o kape ko ha palani ke ako I mean o sia util this is what we gonna activate kapa warem tau lockdown koi koi ko ha palani communication ni ha palani ke absolutely ko o sia ngo ko e tau faki fu situation basically na ya na mitioka fa fakau'aki ko ha palani he kapate tau fafoki ta fakau'aki now sai utui dia he e me goni he siren ko tsunami koi sai utui so ko toki hoko ko tsunami e ka pere ha tamai na staka tama engineer ya I Japani koi e ko poini it's a systematic failure o ko yo hanga prime pule'anga o ko yo prime ka minister koi it's a mindset attitude and system failure ai kwanga ko si o he pa ko pehe ke mom tono no we oku papa de fata mai ko foi pete ni koi o fanau ia me foi mindset o te ge o hake kakai o mo ai fa tutuni ko foi mindset ke ha pe me ta kase mai me mo kase pehe mafai ko tu mafai ko he kapau de mo ma fatoanga ina fatano pe ni se mau ke tau continuously improve mindset me fakau'aki me tau standard pa de mo fatonga ina fonua go tau pe grotu ane mo civilize ane ko na fai ko tu ni malunga kakai ko ni malunga na to le mo na tino mo na mafai ta ko fonua ni talu pe tau kase mai ya ka ja mau inai kakai he kono uinga ni ta te uinga ni faria so o ilo pai na te fai na te na o to hala ka ko uinga ni faria o era kai mo go te fai tu ni ai pe ki o le rei pe to ko si o kwal ke te fakau'aki inclusive growth ensure no one is left behind o uinga ko te fakau'aki tau ke limited pe ya he ko soge ko osmo lockdown to outcry ko kakai se go ki ka mo to kon so ta mai bra o te mau mono te takpanga te au he ho mo pila wila so na te ke na to fakau'aki the majority percent of no and more
fonoani o nau kei whakawhalala i subsistence economy in the informal sector. Kei ke whakauko ai whumega. Ai koe whai tūtū ni moe anga i usia koe ke na fō tūtū kei nofo pe pise te wanoa. E pise te wanoa ko ngā whapurea. E pise te wanoa ko ai pe koe o kunau sai pe nau tolu. Koi. Moni apito, ai whakatala noa kuku ke fakahoko. Au kenga he koe mea ia whoki hoko he tainimi, pa koe ne trek yangi o lolo angi, e tau whiao mai koe ni moe, ai mo lo lahi koe, ai kahi palopare ma koe hoko. O ne toi mama mai ia, ai wakai atu koe, ai kakai ke mea hoko koko ki he tau sistemi, pa moe ngaue koe ni. He koe whehui mahu inga whokia, pa koe usio hifo wakai koe ki he taimi koe whaia whakatala noa, ki he ngahi kakai koe ni kau expert, he ngahi malai ke ka wai me whakatala noa, ka kong mo whakatala noa be mo tolu he fo i nota pe, me o tatau pe ia. Pa kau e be pare mia, na e, taimi koe na whae whakatala noa he pule'anga na nau toutou mensi ne whakau ko ia, ke no one left behind, he, pa koe whehu ia ko whehu i mau pe, pe ap tonu ke whehu i mau pe, koe mea koe whai koe he pule'anga i he issue koe ni koe, koe Omicron, koe COVID-19, koe interest ahai o kuna fakahoko, koe wā o magoni ki he tamai taimi kunu tau tala noa ai ki he interneti, koe whehu i lahi au tonu ke whehu i mau pe he ngahi, mea po koe tu koe ni koe interest ahai o whai he tainimi, hangai koe ku ke tala mai, pese te wanoa ia o me whakawhalala i ngā pule'anga, pese te walu noa ia tuku noa, pe koe mea ia hoko he tainimi he tau whetu taki interneti, ko hai o lava o interneti mai ki murini he tainimi, ko ki pese pe mahalo ni ma pe hango fulu, ko Tonga ele vai kakai pese tia he noa pe fiha, hala ke na ulama na tau internet he aho ni e waono pe wanim, ai eleva ku whehu i ai ko o ha eleva left behind ni ke o left behind hanta ha i he tuunga ko ia e Piveni ho fakau'aki ki ai. Ko ia. Kagu moja kita mahino ya kurea kipe. Kaka vane ke fata no pe solo ke ta te sao ke fala yan. Ko isiu foke ko ni na ku fa ke na fa area ja we time campaign ni solo. Ai fainga ka ko ke taulava o drive I feel for constituency ka fakapati ta ya havi soni ke nao mai o tala no he national interest. Koi. So go fa ko kuinga ko tau ko shela o sistemi. E mana doi tau be ko hanga ko mai fonua te sangi na lolotonga na o kapau na fil for constituency o ku ai for part. He kono hinga ni solo. Ke iai hawhainga visone, ke ne hai aki hawhainga purpose po ko lau maari po ko kaumua, o taimi ko fōmua ha pule'anga. O ai ko lau, kai peke u peremi au ia kau e peremi a mo ni kau misahe fo siu ko inye solo. He o tono no ga toa anga i pio ke tau whai tūtūni. E kuanga whakafuafua pe a aku. Tako winga, it was to be expected. Nā ko os amana peo kiai. He te mūlama peo tala. O ku kaia hame eke ne tataki aki. O toki uri eki pe. O ku hae mea koko te whahinga koko o te mautufa. Tako na wala pe na tufa una whanga taia o te whekau ke na o mai. Tau te mela ia tau tau. Aia ko kuhinga. Ne kaia havi sonne ia ke ne tataki. He ko mea ko tope, ko whai tutuni ko tope o hano whainga ka. Kakapau e kai ke timan he rita, ke maolunga ai leia kakai. E ke rawa whanua ngaue, o unu. O whina e au e pule'anga. O whina lahe e pule'anga. O ilo pia au ke ilo wahau tau me ke pule'anga koe ni. Kau, kai te o au hame ko au kai te hanga au. Pero ko pa te fatonga le tale le polokalama. Na ta no fotau e foi. Ai tiros foi.
foi principal fa vision ni lava ki fonua Koi. nei da no sta fa foi tangata pe o se mai tamako se mai tamalot se mai tamaha ya na utui o se mai foi vision o ku ne o mai interest ka kai ko national interest of momo Koi. Fra ofa bito pe ko fa fa ya kai ko te fa ya ka fa tu ko una pe ba ko fa no structure be ko hane ko glau na wo campaign be na o kituri kipe so okay asi pe pe na tu la pe ya o so no ba ta ngo tu fa ave wai na ave silin ke ka fa founga ave le ka fa founga ke ka me pe ko na wanga ke na campaign ke na tau fobe ka me ka fai be tu fa ang be na fa nga fakangata be ko ya limited identity wa so compounded it bare maya Moni apito o moni apito ai fakau'aki pe ko tu i vakai ko ki ai to loloto ange ko ta fa polokalama ki ai Piveni i he taimi ko to pe ta tala no he sistemi pe ko tu ke to fakaanga'i mai fakau'aki tatou pe heni o ko ke fa hano to ko ki e pare mia pe mo pule'anga ko ni he taimi ko fakahoko ai polokalama o ta me no fo pe polokalama ia o fakamamafa i he sino ko te loloto ange ko sistemi ko ia o fia ma ko ke fai mea i hono whalere i pa ku ta kamata mai foke ta tala noa i he COVID-19 i he Omicron ko inga he ko ia o lolotonga hoko i Tonga ko alaki o toko ono wha ono nima ake toko taha ko ia ko o si recover ko nga foke ia o whai kia e whehu ia ko ti e te lolo ato e tala noa ko mea ia ku faka'aho wale ko whakaha ko toko ono nima ko ni ko tu ke he whanau pe ko Tonga ko kai lalahi na o si huhu ua tausi na tole ua o na tolu ma'u ko ni te ke ia hataha na te ke huhu e ma'u pe ko tui ko konga foke taha e tala mai potunga e mo'ui ko uhinga ia ko kia hataha e tuunga Fatu tamake e ICU ko ngā kuna o si huhu ua pe to ma pe to mai ko ma hakiki ai ka heke ke te fu alu ke ta fa'aki ko ia ka ta hoko mai ni he tala noa ko i he ngahi mata vai ko ia hoko ikai palani ko ekipe ko na ko ke fakahoko mai hange ko tufa ko na ngahi talamu ko ngahi whanongonongo ke me taimi ko to ape pe ko mai ni ko fakaanga'i Piveni ko o feina e pare mia pe mo pule'anga me ka minista ko effort lahi apito na fai i he press conference na asi mai o fai tala noa pe neongo o kuiai me toton ke fehu ke te malo hiang he ka fai ongo ke te kina tol ka kuna make effort he me aho ko toa ko fu time lahi kuna mai o fai fakatala noa ke kakai ko inga ke fai fe mahino aki i he ngahi tawhaaki neongo tatala noa tau he ngahi turiki koni hanga ke fetu utaki ka koe hoko atu me he ni ka pahe kai ke whakalere e sistemi Piveni ko hae tu unga te tau ai te tau alu hange tau ki alu handicap pe heni pe Io, the money for the rule of thumb is 80-20%. E quando money ko wasted. Kuhina pe, kuhina po tau fe so pe ko te fare de leite. Kuhina pe tau fe ke improve the system. Ke ne remove ke ne frasi prevent I wastage. Poinia. Function pe system here with that inefficiency pe toko lahi ange ke kai left behind me here. Huna foko e tau noa e whakatala noa he sistemi. He koe founga pe ia te tau lava o ensure that no one is left behind kono ai sistemi ke efficient. Continuously improve. Tau mahi noa ka muto wana nofa muri ka mea ko toa pe ko hawheturi o alu pe taimi ia ma te toi improve ange efficiency o sisi me go maumau ne Fakamatala i feke ta o kapai ka fia alwa tu pe ko te toi lave but o hinga ia la mari o sistemi o we must embrace a fakau'aki go a continuous improvement ako hinga fo grave fo ka
solo ko me na peho kita undang me ko fi fa foki be ta foki me ke koviti be me lockdown ko yo os imagino ga uia ko i Fatu Fonua koviti ya mate interneti ko ke te lava fa contract tracing ya so ko me fa hele tio a ni ai ko a ho fi hai e a ho tata a ho fu ko tala india ki ka kai na na fa ikala a ho tolu a ho fa a nima ta mo ka kai na na konteki mo ka kai tala india ke na report mai I do you in your right mind realistically think that the moral the taurava of content or control what was I guess yo flaite so meneta na go don't get a realistic tau analyze a situation ko omicron ko foi ko me ego ko nai au bene toki asma be la mahina ko ai be puria te koviti puria te ai te oda ko omicron ko Fakamatala ko na ko maue au omicron ko va venir en mafola but provide very little risk, very small risk. So opuvave en mafola ka si riskia. Sai. Kapau le wa ko pule'anga ko o si toutou ke pesete hi wavalo. Toutou pesete valo. Así es solo. Que hago con el que te voy a leer lo caudia. Kapau o sea uya ki ai mandui. Pa yo era tuane ka kaya ke na ngaue na livelihood. Hai ama no fa half mai na do mi ta he meremo o ma tu kuluta na mat fekai ai. Ana mi sa le na ma te na tori ta hi o kai mi va be pa do. Mate moko ai ta. Mate moko va be pe o mai tu kuluta pa ka mat fekai. You can't save life by cutting the livelihood. The livelihood o ko ta no ge he ko informal sector que mate ko context o usira mo asiria mo America me ke he. Se kono ina ko ke toyo hata di uta to ni fu manyo ke ai. They are all operate in industrial area, industrial ngai ko Tonga ni ke fa la pe ai o ki uta. O mai ko te lere ko hala hi to mo fa tawa fo manyo ke mo ya. So what you don't natura da vai wo ke na natura saving no to. Neo wa be ka nga fa pule'anga no ko ke na natura saving. E na u ko fulo kaunya ko ni ko tu se te va no fa la. Without any clarity, hafainga clarity on palani e na lava yo. Ka au kapau was huhu. To la ta so ko tu ke han pe ka ure ka ke na ta huhu. Ko kau buke ko kau fainga pe wo sho. Ui ka ke fai lo kau ni. Ko me ta he ko no fa sio ko jai. Ka ko te ke uria pe ta ma ko na ho shu. Ai ko huhu ya sai fa foi tu ya. Ka ko fa do ku fu ya. Ko fa huhu e ko na amana ka kita huhu e ga ine aga o tu fa ke ma ki o mi tu fa ke ma. Koye. Kone tu le va koye. Koye. O no sai ko kai huhu. Te tau pe attention leva que ai. Imagino le ai ko kuina ko huhu ya le provide for fake reality. Ko kai huhu ya o kapau puke la. Kapau kai puke. Urika vai pa ko ui. O imagino le kai huhu.
pay attention to the toinga. Ko hu ka ta hu ha me ko di so ko spread pe me ko ngaue ka hu. Kau ke yo mai be ato tu ngaue ta mai mo hu mo. Spread pe ka kai ko si hu. Ta ko no pe na te tu fa te mahaki. Koe. Mo tu fa ki pe ka kai pe hu. O tu fa pe ka kai pe ko si hu. Ai ko si o te te u hinga lele ai lockdown ni pe mo hu. Koe mea na ane uhu na hoa pongpong e honi na fitu taki mai kau taha ngongo koe staff in New Zealand o mau fai eke mai ko na ufia mau peke clarify ange ai tuunga ko kia Tonga ko ha huinga ku mapuna wawe ai mahakimi ai batange ko fehui ko mula po tali New Zealand he ku o wawe pe mafola da mahaki ko palapare mai ai Tonga palapare mafoke tau communication ko nga haku e tua ia ngaue ko potunga mo ui ki hono trace holoko kakai he na movement holoko kakai me pa fe ma fo kakai ke na nga unu fe ma na dolo mahamata ika ke na kai po ha fa nga me a o ki ut po ha fo fa nga me te na nga unu ai ke na se vai a ka kone to fo ko ya pa ma pa pe he fo ke to la hi ai Piveni ko communication ko ki me si ka fu me Allah he ne talo ne tau kore ke pule'anga na kutohi ki he pare mia kore ki ai ke ne o mai ange ha uhinga ko ha uhinga o kai ke na uhangai o fotu ha me he taimi talo e moto ai ke polo fotu fa taimi ha internet ke lava ngaue ake fetu taki toki ngaue ai fiber optic pa tok foki ki ai kai fotu ha me be he fa taimi ko nga he ku talamai bag mo ni fok ho lau ho talamai he ose mahina ko e tu ko ta ni mi na ta mai a wanoa ko mahina ni ai a ko e aho ne wao no ni ke ke internet ai ko te ta na me a ngo fulu a ye tolu on o ka pa ya o ke ai kulava o hoko internet ko fe ta na o mai he ni New Zealand ke ane u ka ko ai o pe he kapau leva ko o si Tonga na ai Omicron o te uhinga nai hono ta ofi ai kakai ko ni kakai Tonga na ufi e foki atu pe ko taimi ke na foki atu a ke na tolu he ko na ko si o ka ki todon ke te fai fu faka'ahi ia ko pese te te au na fai ko si lotona pe Tonga ai Omicron ia ko ha o wakai ki ai ko ia e solo ko ia ngata hele o si i Tonga ni o ku ko ke ha ne fahinga effect ana ia ke ke ripoti mai wa ta ha we ICU kono hinga ko hane ko fata no ka pau na Ukraine ko sufu e pesete ko hanga ni fo ko solo kau na kau awe he kai tu i kai fe mari he studo ni ko kau te fito kau stranger ko fisi ke ko lava kau o tu i na usu ke te ha o stranger ia feitu o saya ka bona te stranger to New Zealand ka bona de New Zealand mo he great pe a family me ko o mai ko me ngai feitu muri o no fo hotel no fo motel ko tari ko ha o alo no me mahina ka hawa ko faina anxiety faina tai pau ko ya ho ha ko ya si na fo ka wa ko hoko ko ya tsunami ai pa ko me ya koe hange koe kumo labe iloi koe polokalama koe ni o kuma polokalama telefoni pepe mo Piveni pe mi Tonga ga ona mo alu koe ngahe koe nama os ilobe e ai pe samuhea he talanoa e motu koe ngahe koe line telefoni foki mo ilo o ange pe line telefoni ke taha koe ngā ke ne tala no ai e fo i minite fiha pe ai hangarewa he kau ngaue ko kuna hoko ko fitu takio ki tu se lainde ko ya ka ate fai ngamaria ki hata kana masio pe ki ai e te kamata polokalama kapau e motu ai lainde telefoni fakangata mai ki na tolu ko kuna fakahoko pe ke ki taimi pe ai ko nga he te pau pe ke ne te fenga'i mai ke ne ta'i mai ko nga ke te hoko atu pe ai polokalama
i he ahon, i he tuunga kone o ku whahoko ai polokalama pe mo ia. Ka e wat peki fo i whasiko ni, ko ngā ke tau taritari aki, ko ngā ka e whahoko mai ai ka tau taritari aki kia Piveni, ko ngā ke lava ke te hu mai ne kol, ke lava kau te whinga ki ai ke mate koneki, ko ngā ke hoko atu aki e tau polokalama. Paire oe funga, hamonga, o putaka whaka, ngalonga ta'a, te utama soa, ki e ukulonga, ani ono ono o kakalaka, utanga ia. Sai ko tui ko koini ku te mak pelai ne. Piveni na tangata foki he konga koini i he o atu koe ki nau tolu ko ia pe me muri pe ko taimi totonu ke whakehirianga ngahi tuunga koini o kumo iai tonga nā pe a totonu ke whakauka o pule'anga ke whafoki atua ki nau tolu ko ngā he koina ku osi tongana pe ai vailasi. O hara ko whaalake o heni ki mua. Ko me koe nau lau hau e whaako po ngasi. Ka moe tsunami. Ko whamanatu mai a whonoani mo kautake whonoani. O kui koe koviti pe a haranga mate. Piveni ka urewa ka toki wakai ange he koe ke fuongo mai. Ke toki wakai ange na ku Doi hane toi whahinga tuanga taha e toi ki iongo le rei mai. Piveni bongo atu. Au kuongo peko ki iongo le si mai. Okay. Yeah. Yeah.
taimi toi miniti e wanoa ki hoko ko ia ai. Ono whamalo atu ki mo tolu mo kei no whamai mo kau mai i he polokalama ko ia Fatu Fonua Fo'ou ne ongo o ku motu ai fetu taki ki Tonga na e lava whai fekau'aki pe mo Piveni pe ne whahoko mai pe ke tau ki taimi pe ka ne te hanga o whahui ai ka ati ko ngā ke ne te whenga ke ne te tai mai ke ngā ke hoko atu aki ai ko ngā wha osi ko ia tau polokalama kapau kai ke aha mea whawawawe te ke alu ki ai o ku mo ki tai mai pe ko ngā ma te whenga pe ke hoko ai polokalama ko ngā ke kakato ai ko ngā honoa ko ngā wha osi ko ia te tau alu ki ai he polokalama ki mua ke tau mawa ai ko ia i he ahoni pe aku o atu ai ki whahiva ko ni ke tau tai aki ki he konga honoa. Palani,
Ko e hiwa whangau ngata awhukia a pote mani kau fusi a toloa whili mohala pe he whoki ki a nai matawesi kuna watu a e hiwa ko ia ka halani e mahina mo tau kei taitari ai ki ngā ki ha telefoni mai ki he hoko atu e tau konga wa pe mo Piveni piukal mo manatu i pe ko e tau whetu taki mo Tonga o ku ikai ke fu'ulelei pe aku na ulawa o ta i ke ai pe aku kai ke fuongo lelei pe ma whenga pe ke fakahoko ta me Tonga ka lava o hoko atu ake tau konga wa atu mahalo e whai whasi ko ni pa ikai te o se whai whasi ko ni te kai ke lava o whai whetu taki te whenga pe ke ai na aongo lelei ai whetu taki mea ke lava ke whaose ake tau polokalama kuongo atu Piveni ai mea kuongo le lahet ka te koe ke lava hoko atu ake ta polokalama ko ngā hano wa. Ia. Ko mea mon fuke nei ana na me lava mai ni ai. Ko ulko os i heri ai Omicron ia. Ai o ke ton ke te taimi pule'anga ke whafoki mai. E sika kaine na Australia ki fisi. Ai pa te fita ka me koe fisi. Ka hange roga whaina rau na Australia ki Nusila. Koe mea rau oku mahino koe ki a te au. Oku ikai te fu whisky whewhea Omicron kia. I he teita koe o sa me nai koe moa.
ko fisia ko si rife fisia na lockdown ni mo na ke Koi. ai na was the matete na to move on with life. Ka kana fo ko o ko hinga ko na tai palani ko ni na la yo matete que foi scenario ko ni. Koi. Amata fra va mama ni ka lo ka Tonga ni. Ka vea na to na loto na fra amo que ako ka taki ba mo fonua ni solo que ulave que tsunami ba mo volcanic. Koi. Que au o si ko ai me voy na hoko. Ko me pina na hoko watamai ai maumau que ako ka taki. Ke ako mo ka kai fonua ni. O kai ko koviti pe ai mate anga tangata. Koi. Ko ina na hongo ya butau ya hame na faka'aho ko ke omai ka kai fononi hame na faka'aho ko ne tau pe ko vidi ko hame ha fu tsunami de to ya ka fa'au ai fonua Koi. ne pe anga ko fakau'aki ekitiuti ko ni na fai he pule'anga ke ka kai ko ni o ku left behind him ai fonua ko. Sa ko foi fekau'aki na aku amanaki e ha'u mo foi tsunami ko. Koi. Ke na hanga fakaanga'i o nau o natura o tua pe ta pure ki ai. Mona. O au ke mate o tua pe ta pure ki ai. Ka kai ke utui ki hono ta puni pe o pota ko solusinya ke issue we na fa ia bitau ia ki kainga kona nei esta kai fisi ka lo de fito o mai o no fo hote mai ki fisi ko se o san konye se ko me ko imagino ko ka tiau o san ko tsunami na lele ka ko toa au ke kau fai au ke kau ho au ke fare tu ina nau na fi ka to be hala ke fu ai u hinga ko na amana se de na wa ai ko mate u he pot ko to Koi. ka mo ha fa na mali mai family ko o kuna ho mai ko na mai family ke na o mai ke o sia ko ya o ke fai pelo kai fakahoko le pede o kai ile pule'anga mo maumau na fe tangu o mi go ni ro de fono kai ha le ka mai o po ta ye mai kiu o le pe o ta mai ta tu ta ve tu ya mo ta mo o mi go de ta la ta kai nga kai so fakau'aki le me ko ni de wa fe fakau'aki Koi. Lau ka mata pe tala mai e mu pai e ka pe ko mau ke si to fe ko mau ke si tala mai o e tala ya o nga ko e fika faka metikari Koi. ma o nga ko je o nga le ya ka sai ko ne ma fola pe ko ke si ka mata le tala mai ko ke si o ko vai ni ko me ka me le de tala mai pe wa ka Koi. ko mata hau o kua yo o ke si ka faka'aho ka kai Koi. taimi si pe ko tok mo fere ka kuina ai tengo ke ha palani fakakau loloto issue to ki ekite Koi. ke au ku unacceptable ya fainga tu fa professionale ke au ke fainga le o ko ni fai tu ni Taweo, angai fakau'aki ka aku. Koi. Mo ne pito o Piveni. Mo ne pito e whakatala noa ko ke whai he ko me ai au whai ke wakai atu ko he tainimi pe me murini ko ngā o ku
o tau whenga ko tau pe whoki ke o pōpō e toko lahi taha kakai una o pōpō pe kakai ia ki ha pule'anga pe e humai o fakahoko pa una o pōpō pina toke pule'anga koe ni kai he taimi tatau pe he kai ke lawa ia ke tau kui ko toa pe kai tukuange pe koe hā pe mea koko o kulere ai he o koe ke pehe mo ui ku pau pe ke tau talanoa ke ngai mea hoko he koe ne kwange koe ke wha talanoa ke ki mua he tapa polokalama ka ngoto e waka koe mate kotoa u tau heka fuaka ko ia pa kapau e heka ke pehe ngoto pe pehe e mate pe ka whare area ka mo e ko ne tu ulu pe fuaka ke kristai ko alu kotoa pe ai pe no hinga ia ma ingai ke tau tala noa ke ngai issue ko ni fai ke tala noa pa mo ne apito pe ngai konga kona ke o mai ngai ko no ke tala e kolo ai e mate interneti ke tuai e ngaue ke fetu taki holo pe te fufu mo kolo pe ni ala tu ko lahi ko o se ngahi lai o aho ia fia ku tok tala mai en ko vai ni ko pili ko sopu pe kon te ka mai ni ngahi kolo fo'ou tala mai ko nga ku toki ha ka ke kakai ta ko ni ku o ku puke pe kakai ho tau ta fa'aki ke tau ilo ka ko tu ngahi me ai ke fa ko me ai ko nga ke hoko atu pe mo tu nga ko o ku tau fononga tu ai I he tawhaaki ko ia. Ko harewa, Piveni ho wakai ke tuunga koe ni i he vailasi koe ni. O ku ke tui e alu ia ke te lahi au pito, ni tuu koe ai tongan, he koe na kua au ia ki wawau he taini. Kono monia nei a ko fakau'aki pia e solo. Ko osai he ponga mo ia ho na fatongia. Ono vaccinate ka kai ka if what they so. Ko meno mai no te au o ka te na ora na toria o team marketing mo identify with clarity I way forward. Ka ate fakau'aki ni so. Ai ko fa ko lahi ta wawe ke machine kan approach. Ko approach pule'anga mo ke tau i koviti. O tanga hala te ni kiwa koviti. Ko lota au kai te ni kiwa koviti. Ta alma vaccine. Ako foi solution de tolu. O se ko na ro ko foi solution ngaue. Ai tau pe Fakamatala i fonuani. Waki ko lota au kai rua ko tanhala tolu ko vaccinate. O sea, ko na na to ino to fe ko to ko ni ko nai to ko ni he la. To wa de ka ko se ma de ke to ko pra ko ni. Ale lockdown, ale vaccinate, ale ma test, ale ko na ko kai ke strategically kai ke na ora si pe ko ko fare. Os vaccinate for no ania. They toma omnico toma mate. Let us live with it. I fui honesty where the kakai if they want que now responsible que porque que now tocan que de bueno tocan que let them continue working for their livelihood. Ko hinga ko Google ko se te val no informo secta ya ko to ka ha formal. Ko u me ko to ka ke solo. Fakamatala i ta de ko hu ko de ka ke hu. I worldwide statistics. Ko test risk o que se peta. Ko fish toko me mito val mano na puke mito val na mate una complication que heia ka ko ta ora ke hana iro ye solo e fu ka o manda lo ta ni to mate toko ko fano ha ke putu o to me a go dote na kolo ko ina tu mai as ko mate o pot ko dote Koi vai lá se agora ni o PTOA o mau pe que mate. Ko PTOA ai sai que mate ai.
Patanga toria o loka fonua. Yo te nau te whai na toha mea. Ko te mara te I wish puseti. Koi. Te hana ke make sense. Hawe, o toi mana lo tu ilahi e kau mea mana na stranded difícil fonua ni. Ke fui ni sia pehe ke o mai ki nau tolu. Koe tāna tō whukukoi, koe tāna whukukoi, pehe kukoi. Ai, ki tau pehe tau alu pai locking us. Koe tō te me tamakone alu ko tanu whi tare ni te taha. Taha o taranu mahu whi tare ni te. E kai tō heka o skanu e ala alwhare ki o te. Kai te pehe ka aue fwy yako ko, fwy fekau kora. Mo fwy fekau kora ta mai, o kuhatoa, e koviti, kuhatoa ko, o siro kai na tō. E kai te heka. Koi. Ono tano e whaitare di tima lo. E kakai ko koe. O wae nau totoke nau whoki mai ko nau whamini. E whoki mai ko nau ati. Te awa fu sio kita lahia. E kakati fu well fought out. Ai nau whaitu tōni. He uhinga koe ni. O pesete pe taha. Talu pe kamata koviti I mamani. Koi. O kau mate pesete pe kau puke. Pe taha mate. Kako fehu iwa ha e wema fu I fia pe fonua. Ko fonua no to ta kiru pe. Tau pe to ta kiru. Koi. Ka wa me ko no moni o kwa ke puke ka to ta. Ka puke ka to ta kiru ni ko to ta ha pe mate. Ka ko to ta ha me ko ya o to ta ha pe mate ya ta ko to pe he. Ai ko me mo o wa me o fe hala so faka'aho ya. Ke ko faka'aho ko ina fu I fia pege mate. Se at the end ko pau ke tau founga to pe kapau mate. Koi. Ko ko ina na ko ke lo tu solo ko ka ko. Para ta ko ata hala. Be kai ki fe alu. Mate ke na o sio ke ko hala ko ata taulere na. E mo na pito. E ko tu fuki he taini mi e Piveni pa ko tu o ko pe ke ongo atu ai polokalama ko ni fakahoko ke whanongo ke ai ko ngā ko le o ni ko angai whakaukau pe mo tu ko ia Fatu Fonua Fo'ou pe ko e toko lahi a kakai I murini kuna o si whakaukau pe he ki nā tō o makatu unga ni ko ki keisi e taha ko na e o fongi he tau ko o si na whai wakai ki he kakai ko mata ki ngā uta kakai mo mea ko asia ko ni ko ono ni mai ko ni pe fiha ko ni o ku desio kita ke kakai ko ke te fuloko na ua pe kakai he ku ngā ku lo fiha ai palo pare mai a lolotonga o se munga afi mo tsunami hoko mai eni mo Omicron ki Tonga pe ko tui ku hangai ko mana tui lele pe press conference na eke he taha ki he minister mo wiki a sai pikal ko ha ho wakai ki ka ha u fekau'aki pe mo COVID-19 pe ko tale sai ana no ben talangi we have to learn to live with COVID-19 I Tonga he ku o se he nia tawakoa ke tawanga ke taulava o mo'ui pe mo COVID-19 I Tongani kai foki pe mea kotoa ia no molo he ngaue ko inga he ka ikai ko hoko atu ko ke ilo ia pe alu ki fe ngai fonua kotoa I mamani o kukawa nusilani fakangata pe taimi ke fa lockdown ko tu ko tani mamadol he ni mau fiu he fa lockdown ki mua tani mia ku lele ke si Omicron ni te tu pe wanga tu pe aho ka koe pe te whaha lockdown ni aku o sia o huhu ke pesete valu noa ai nai whi mahi pule'anga ko tonga na ko pesete valu hiva ai huhu ia he huhu ulaki mo e ua o se fulahi a pito ia ku o si totonu ke tawataina kakaia O koe katoe loia. Ke au ko mea koe na uhinga e whatanoa. Ai e solution ni ke ia hano clear purpose. Ai oa e hake usapasui e mea ulere alu e lockdown alu ko kulina ko o si mau e vaccinate ke kakaia he second dose. Ke au e te sute tuame fonua ke operate.
nau advice pe kakai ke preventative measure. Move on. He monu ia tonga nia na tokia ko tol ma wo bi hoa be de tabai. On office dia wo si life ke feel live mo lockdown ni na to lockdown na tonga. Inseto ko the rest of the world nau no more na to mo koviti ko toka be. Ai ko sio na ke fakaukau de. Ka wo ko ngaue. It's a system. E wala pe pule'anga ko io ala que foi ministry ko osi ko me pinele na fitaka i me ta o e fa ngada que na fa na to te li ai na to moi pe state school pe Koi. Ka ja we hange ko anga fau e me fe mai Tonga ai they need the leader to make decisions in more e o hange ko whaape kiau. Koe, tō whuketai ni mi Piveni. Koe, hoko tu koe. Io, mai koe wau. Koe, tō whuketai ni mi e Piveni he tawhaaki koe, iaku mahino ngai tawhaaki koe, hange ko lau o ku lahi apita pe ngai tawhaaki he tau wakai atu koe ni he lere he tai ni mi. O ku whemo i kina, ko tio maha koe taimi whemo i kina tahaini o e pare mia mo kau minister kabineti he lahi e ngahi mea ko atu, aloatu e ngahi fu container ni mataha, mea ofa me hafua ngahi mea ko o hoko i tongana e tai ni mi. Lere mo u press conference mo hafua ngahi ngaue, ko tui ko taimi whemo i kina tahaini o e pule'anga, patatu fita ke kau taki, kau kei fia mau pe, ngahi ui koe fia mau ki nau tolu, ke nau fakahoko pe te whapato ange ngai whai tutu ni ko inga ko tuunga ko kia e whanua. Ko tuku ani i he internet. Ko tui whoki ku me ko ta polokalama ko ni ku ta whahoko mau pe ko o whoki mau pe ke internet. Ko inga he ko tui whoki awia i he ko whakahoko atu ke internet. I he whetu taki whakawaha pule'anga o ku ikai ke ai ha excuse ia ki he whanua ke tuuse interneti o motu pe he o aloa o e a wen ke mahina o te ke pe ke ai ha fainga me ia ke lava fonua o foki ke ngata to fita ke la unga fa he private sector ko ngahi business ko kakai me a ko la he ngahi me o fakafalala i tongana i he fetu utaki pe la he kakai o tonu ke fa ta pa anga ki ai me hafua ke tokoni ki nau tolu he time whainga ta ako ni koe ke lava ya ko wawa o mo mea ke motu ai wheha ko takia ki ai ka koe konga ini o ko maari ia ko sio ko ki ai na ta wha polokalama foki na ke Fakamatala ke fwoi waea ko ni ke whaipa pa na ke tala noa foki ai na ke whakarea ko ia ko ai koe ke o mai fwoi palani tarifaki ko fwoi mea fekau'aki ko mea fekau'aki foki ke whakotuu ha internet ke whai mo hoko i tātou he tainimi ke whai mo tau lava o e whanua o lue lele. Peto ki whai rewa alu ki he palani koe pick upu. Ka koe ngā koe time koe na ta whaatala noa ke pick up na ke pehe. Koe pick up koe ke hao mei fisi ki wawau. Koe peset pe hongo fulu ia o i wawau o whai kia ngā. Koe peset he wanoa ki tonga tapu. Even ka whai pick up koe ia kei palo parema pe ia. O te hawa ni mo kakai koe ni kau CEO mo hafua ku wha eke ko wakai ki ai na tala noa pe whai mea tatau pe furihi pe mata e whikau ta mahi tama koe koe pese te walu noa ia pe hiwa noa kui tonga tapu kai ka koku hinga ka koe whai whakau kau tatau pe he ne tuu koe ia ka koku sio koe tai ni mi e Piveni o koe pe ke aia ko kuanga ko whafua he tai ni mi o koe pe ke whia mau he pule'anga ia o koe pe ke aha palani e pule'anga ke fakahoko leva interneti ko me pe tau tala mai tau tari pe a wanoa pe ga o tu ki ai te nga foi motu ia o fe tu fisi pe ko lolotonga pe ko fe ia e tuku pe ngaue ke lere tau toki hoko pe i he taimi ko e kakato ai o ku ha ho wa kai ki ai Awe he whakau vare e solo. Tako no moni o ko whaamau ke ki man ke kakai e mea roi. O ka koutu i pe
ko me pe fuki ni ko kai ko ke lava ai ngai polokalama ke kava o fafihui e fakau'aki o ta polokalama po sina o lava Fakamatala lele makatunga he koe atakai mo context at fonuani at Tonga ni e ikai ke tau lava tautoria functioning without satellite ko pau ke ai satellite ia kai toki lava o realizing ai benefit o digital economy go talanoa i go ai makatunga platform o internet ke lava ia ko e-government e-learning e-health e-commerce kei kai lava ia e whakaukau no whai pare miatu mo pule'anga o kei polo pe. So we do not have the luxury of money ke tau throw around e kei polo i he amount of 50 million. Ko kei polo wane noa o Tonga mo fisi ko fufo i kurania na mai he World Bank. Na i he amount ia tolunima miliona US dollars. Ko tau 5 miliona koea ko he noa miliona Tonga ia. Ke toi rei hafo i kei polo. Kene hanga o mitani fo i kei polo ko ni o Tonga lele taimi ni. Ko whakaukau gana o si lau ki mua o si outdated ia. O si rite fo i whakaukau koea he na iai whakaukau pehe most likely e motu e mo uie. Ko foi motu ko ni waki motu algi lava au ana ko foi whakaukau ko foi motu pe algo ko ki fisika ha algi lava pa motu algi lava algi fisika. Ko foi motu ko na o jo waki hoko motu lo ua. To motu ko ni to motu lo ua. Ai ko whakaukau ko hata ke ne toi continue he foi whakaukau ko ya o pe o ku ai palapare malahi ai. Palapare ma ko taula te to sio ki ai. Ai ke kapau ke insist pe pule'anga ko ni ke toi rei pe foi ke polo mi lavau. Solo. Foi ke polo ko na rei me fisi ki ko tensi ko na mai he kau taha ko na me na fio mo uango full miliona ai foi ke polo pe te ke kau ka to na liti ko ke foi ke operational foi kei polo. Ta was kala no da to ni no miliona at least. Ke rei foi kei polo kon o insiste pare mia lo ni ka ni di ha ko ni Hawaii. Ko sa ui pe o hinga lele. Mana to ko hinga redundancy ke taimi peheni. O ko hunga ke o se mo ko ni taimi ko motu ai he ka bana ai foi infrastructure ko na post mai he kasifiki pe minute ni mai motu ko ai ke bolo oni ai kasifiki with the same lightness or speed ko ke bolo na ni lava ya ne ko never ko ki ongo ila hita solo Tonga could have been demonstrating is kima money and we got complete connectivity. Ke whakaukau gonyo primary bama redundancy. Kai me hoko Tonga nia ka foi mo tolo. Kai te tau on top na challenge for technology. Kapau na tau te pinhe foi. Hana ko fata no ko ki mo. Kapau e toi ai haka satellite e na lava o ngaue aki taimi. Kai ke na ma na to sai capacity ma sai speed ko na ma o he foi satellite ko a kasiki na to launch e wana tahiwa. E una na to ria ai sai na teknologia o spot pin e neanga e ne tensea e data me na foi satellite. Good. Na ki Fakamatala hoki mo ko no ke se fokia ko teknologia ko ki mo ma teknologia ko na hui ngai hono tala no ai ni kosi o ha we price so ha we price ke anga yo e ono fa 10 times cheaper me he me ko ai ko lolotonga pe ina ka ta
he market rate. So ko hina ko okay slow internet dia ni ko kia hanga ka tahaya e no pe o ai hanau pe no o tu ata e nau satellite ka tari ka motu ha fonua kapau ka ke nau engage ke nau pay for contract ko ki ha redundancy Kui. ko me na pay he TGC ka Fakamatala ka ko foi me ka pitch pe to no na pay he TGC ko na redundancy ako lolotonga foke ai ngaue ke polo ko TGC na hana allocate na uki foi me ka pitch to no ko ya giniwa kako taimi ko na moto ke polo ko ke lava ki me ka pitch to no ko ya o lo cha fa ina me kako me ke le pe ni wa ya kako me ko ke allocate mai ha to fonua ato ka ta sa de right ha na pe ni ko ke practically possible ya o vinga go na o mai proposal me au na o mai na to so half a kit foi me ka pitch ni mangiau Kui. is a price ko panga ono fa ko me go na panga ono ngau fa no ono ngau wa no roto ma pe go TCC na o mai na mau negotiate mo ka ta go ni ya wa panga ono fa is a prepaid system for the next 15 years or look at YCI for the next 15 years kai lava ke ka stay alert why for dedicated pen with ma tongan lolotonga ko ke ngaue pe ke polo o ngaue greva pen with ko no lonki mai ono linki mai ngai automotive the remote islands ka mo new ngaue greva ya ko national redundancy can reduce a cost ki he kakai ke consumer ka toa ngai fakahoko na o hake kakai mo ai se ko fakahoko ni solo na toutou fatala no ke ko ka ta gu pe tongan TCC mo TCC Kui. ko kamu to ko ne feitu ko ni o wa mo fu tawa ke pe TCC tawa ke pe TCC ko se huma ko ha ne pe o fu tawa pe kakai se ko cost o fu tawa ko me ngaue ko o ka ta ko ni na ko don na co share co-location ko na ma ke kakai Kui. ko na ta ka fu tawa tau pe to fa va risko na ta miliona ke fu tawa ta ka to fa mo ko mai pro va ke unit ke price pe unity fu a pe consumer for le va ka ba ta pe fu tawa eso Kui. E te ange foki e. o hinga pe Kene tu. Kui. Aia kone tu foki koe ni e Piveni kone tu foki koe ni ku mahino au pito e whakauka au peku o ku e foki tui o ku koe mala e foki ku pehe i he talamai koe mala e ni o ek pale mea o ku kau pe mo mala e koe ni ta whaai koe ni i he mala e na e ako ai a wai pe mo ne ilo ki ai pe ko ti he kake fu mama o holo e ne whakauka au i he tawhaaki koe ni ka kuai e whakauka foki e taha e lava ko nga ko fu i whaipa ko atau tolu taki mai me fisi o behe ni hia fe ke ava fu i whaipa taha taki mai ma fu me opposite side o ataki me fisi ave ka fetu e taha taki mai me ai ko nga ka pa motu ka to ko fai me fisi pa ha pe fa ia ko ha fa i he matau ka ko taki mai me he ma alu e taki mai me opposite side ko nga ka lava ke time ko fa ko afa motu pe fa ki fisik tau afe da doke foi fai pa optik ko fai matau ko me be ta ke taki ai ata ko nga kai o te alu ia kristahi ko nga la mo tu lo va a ver ma sia che ability tecnologia Kui. te ta ya ko me ka to pe la ma ni ne kamata pe se waya
Koi, alu katoa pe mena wa outdoor wireless. koi. Poinia go. Neongo katoa umea koni. Na mo uhila solo. Na mo uhila outdoor wireless wa uhila. Piveni na whakaha he polokalama na fakahoko Samuel Fonua ma ko sea o Tonga ke polona ni whakaha whakaukau ko ni ko proposal ko na whai he Tonga ke polo mana na ke osi ki tarano pike ki mua na whakahoko he Tonga ke polo ke pule'anga na kai ke tāria he poate ai a kuia e titi selo pe mo TCC na kai na tāria na proposal ko ke whakahoko ko me mo Pacific ko inga fo ke na lolotonga ia e kautaha na contract na tol mo ia oku kawen he uhinga oku whatau piko ia e pule'anga ke take a Pacific tila ko ni fa he Pacific ai area pau ko mo Pacific Oh, okay. Nga mo to fekau. Foi tano ko foi tano alo ia. O na o si kai ke. O masi de tu kata alu foi de mo go ia. O ngari wale me. Oh, ai na kai ki ai ha o me pe he ia. Maumau ko motua ko motua Papanyika wena ni fa mata ko ia ela na usai ko ia ko ni fu ko ke polo ko ni ai mo fo yo no muro na ko no to ali va go Hawaii mo mea tonge e ke ai pe ko ha e de faka fo areva ki he ongo fo mo tu ko ni mo kapau na o faka more fo ke polo ke fai e pango pe o mai go sio solo hange go sio ko ni tengo un fire press conference, Koi. Hane kapau e ia fakau. E o kuna wale wata o mai leva. Ai go ki tau ngau ta. Ka kia au ia ko de ki hota ki ia peu ko fa o mai fakau. O te fa politika rei. Kapau de na utari lele with clarity, with integrity. But then they remove from politicare. Then they remove a token ke. But we na token ke and we na release like to ni. Koi. Hande ko Fakamatala kapau ko we na o sia na kautaha. So ba na Fakamatala me ke me ba na. Pe ko kautaha na nga ki me ka pai pe to noa. Even the to noa ko ya amount to nothing e motu ko. E o fo motu lo ua. Ko poiti ko ke lava mai hunga ko ya sai nene ta de lava o ko nei te ki ko na auto ko ke kurita ia Koi. o kure ti man ITU ko ka fa ma la hia telecommunication ti man ITU ko service provider ko to pe pau ke ya na contingency plan at least percent e hongo full utilization Koi. percent hongo full utilization o kure ha na pick up kia o no uhinga ke tai ka motu ai na lava to o mai ai ngahi esen communication ni pe ai ko minimum ke na ai ko pese te ho ko me ko ai TCC mo TCC la na ostaki ki kai ua taimi ko ki ka ho fu but the interaction no ki kai ua Koi. ai ko ki kai ua ko me ka pai kia was. Koi. Pesete hongo fulu wa ke o ua ngeau. Ke talamai ko nau ki pesete tau noa ai ko ai ki me ka pite tau noa ai ko o apurisi pe ai lo te ko teita a niwa. Ko maka tu unga yo na ke na tare fo tu o pe o iloi iloi ese turi. Okay. Man, ya pango ya kaje. Oku go me abe na ku hala go me abe na ku hala ku Fakamatala ka ku hanga no take me interview o pehe ko hinga na ka gitari he poate ko ai TCC mo TTCL pene behere va e kana e hoko atu pe pule'anga ia o fakahoko area mo Pacific he wafta haiva ai go area go na fai ko ti wata na ia na ke ka mo ko ai
o whai e whakamatala. Ka ko tui mahalo ke whi tawhaakia na whai ke whakamatala ai sea koe ni o e Tonga Kepo. Tuku ke he kapau koe mea nau ki hanga o te whai ki mai. Ka kone tuu koe tai ni mi e Piveni koe tuu koe ia aia kone tuu tai ni mi tau tatari pea ki he aho wanoa ki hoko atu koe ia. Koe inga he ku mahino pe ia he kai ke ai he kai peke teike he pule'anga ia. Hatila me Pacific o koe me kau taha ko SpaceX o ku hau interneti kau taha me ai koe nuai tisi he baba satellite ka ko ilo e au ia koe be me kakai mahalo tu maari me muri o kunau loto ke nau tokoni ki Tonga ka kai ke fufaha ilo aku ia ke nau tolu fa teknolosia. I tokoni ko ia ko sustainable ia. Ke utata ko teknologia para satellite ia o very expensive ia. Paku limited. Pagi hanya ko capacity ke polo. Apa for technology sampai I kasih. Koi. Tapi ada dia au kasih sih oni way forward. Aku tak pakai para bewa kau ni. It is a technical So good technical solution niya can move forward. Io, requirement for the career. Ako yung ako tuwagi ng advice about what the malicious intentions. Pero kung hindi na upo na doon, kasi ko na logic ni ana os amanaki soki. Ay na os amanaki ay klasifiki ni osko en autonomía tongan he foi motu is the most viable solution moving forward kilimitan sinci. Tamo demonstrate day and mahuinga o satellite he akatai remoteness ko afanti of motu e pasiki. Koi conference man na fai na oanga award ke kautaha ko ni most advanced innovative solutions satellite ke kautaha ko. Koi. Ai no ko uhinga o pai ko hapehe ko ki kautaha ko to promote e au ko kautaha ko fotu e au ko fai na ko konga pe continuous improvement of technology. And la polo mai we happen to engage them in kind of maumau fekau'aki have redundancy solutions of affordable ke kai for one demo applicable without content. Koi. Ai pero lava o ilo kapau fu vare au bitauia o yo lava o sio que leo. O se va a que polo que te hay que polo lo toca con moto o ni tau que polo para fato moto o mo foi ai que insiste que ai Koi. Ko hinga ko ki Piveni ko taimi ka ku o koe ai fehu hene ku o mai pero ko hinga ko fehu ko fehu ko kore mai beke kapau ko hamea lawe ke fakahoko foi polokalama ke te mahino ngana Fakamatala ko ia o contingency plan aia ko fai ke talanoa ko he talanoa internet ma ke polo mo me ke toki hanga o te whamaalange ai foi fakaukau ko ia ke te mahino ke kakai. oia io poi dovi quando uso sabe tanto che non sabe che fai mai tu che sei anche il taimi che palani quando ti si là e maumau che provide alternative viewpoint che fai tutto ngoni pule'anga
ange ko guau solo o waka o tahape o ni hala pe tu ne ka te ni tau ma te do o ke pe to e ma te pe vai no ko po Koi. ne mau ina ke tau tala no he mama he aka a sokau kau o mai me tau sokau kau tala no ke mai no ke kai ai wai futa ki te mafai Koi. Koi, tu koi ni e Piveni e lava o whahaki update no ki he tunga kui ai hopo pe te tato ki tala noa ke he ta polokalama hoko. ana u ki Fuoloa ai ta tu ta no ke po ta mau Koi. ki update mai pe ana e le mai opo Koi. Mahalo o ku sa ia ki ta whiunga i e ahoni. Ka tato e whiinga pe kapau e te lava pe o te fakahoko ha ta whi polokalama taha ki o ngā ke clear mai u mea katoa ko ia pe tau toki sio ai ki hoko atu pe e polokalama gonu ta fakahoko e pongpong pule lulu au ku e lava pe o fakahoko ha te whi polokalama ka e fakafalala pe me tau tu ko internet i hangi ka hau ni ka talo e ta whiinga ke connect me he pongpong i o au eni ke toki e fiafi ku toki lava o ata mai ai line telefoni ke whai ai tau tala noa. Ka ke whama apopo mai peka pau te hamea te ke tokanga ki ai, ke whaosi mai aki e ta polokalama, ko ngā ke ta whaosi ki ai i he whiawhini pia ta mawai ai ka ta toksio, ka pai te lava hata whai polokalama taha pongpong, pa ikai te ta tokisio pe hui kahau. io au feo ma pe solo ka le me ko ni au ma ui na pe ko ta pe ke fa ta pe so ka solo me o kai ko te ni ni ko ta to bo ke te ama Koi, ma ui ma au tu tala no ai mai ma ka tu uma me ko fai tu un kai yo tu ya ko fai tu ai te ama o ku wa tu e pede to have this ki mo me ta ni ko de wa tu koi, o don kan au pe ke vamos ko e atare no a me le le ki so lo fo kare no no so un fit e poloto che ossi con una per parlare un mio amico un agent training issue nia koi, ecco taimi ne koviti da mo in da di manda ka ko o to che ta to kipe che o pule'anga e sistemi gol ai fa una fili mo que au solo kapau e ke tau whalere me wa e tau ave la o kuma do ave para la tai e te la da toria o continuously improve systematically so we are the remove and wastage and resource kada la o ensure o kuma ni ai koi, e que ame ko causa que hace a motilia de pule'anga ka kuma ina de kalano iyo. Malo apito, malo apito e Piveni pe kultui ku o mahino apito hangai ko whakaukau ke o mai, o ku kai ke whaha loto tau whihia ia, o ku more mama o apito mea ka ko loto tau whihia, ki he pare mea pe ko pule'anga ko ini, o ku pou ko toa pe ki he ngaue ko pule'anga pe ia ku tau wha malu ko toa pe ai ko pule'anga Tonga, ka koe tala noa i koe ngahi isiu hoko, kua pau pe ke whaihana tala noa i pia au ke whainga tuunga i te lolotonga i pia mo taki tala noa ke whaalahiang e whakaukau ke tau wakai ki ai. Pia kua malo lahi atu he polokalama koe kulawa ke ta tala noa he ahoni umahino ngahi isiu lahi. Tata whito ke koviti pia mo tau internet i pe. Kata toki whelonga ki he taimi polokalama pe koe hui kahau. Kai malo apito. O whatu ka di koe. alo biso Koe. E kainga koe la vai tau polokalama he ahoni pia mo Piveni piukala ai Fatu Fonua Fo'ou. Whamore mori be he ke te mo tolu ko ia ku mo whaafiu tatari ki he taime tau polokalama mo ilo i be ko taimi
koviti ni ko taimi kovine internet I Tonga ko feinga ko ki ai ko pau ke fai ki feinga la ki ai ke lava fakahoko tau polokalama ko ia live pa malo at ko mo dolo mo kau mai peta mo tala no heni ke fa lava ke u follow ho mo tala no apa mo comment mo ngai fehu mo o mai to hinga ko tu unga ko o ku feinga ke lava ta fakatala no ka Piveni I tem tau te to ki follow pe ngai fehu I he oska polokalama ko nga ke polokalama ko hoko mai hui kahau te te utok whinga rewa ki u awe homo ngai whihe ui ka Piveni ke o maha ne whakaukau ke. Mana tui koe koe whakaukau nia me he pule'anga, koe koe whakaukau nia me ha kulupu koe whakaukau pe ia o wangi ki ai whainga maari koe ka Piveni I he polokalama ko ia ko ma whahoko mai koe aluen mahala tau e ua pe fiha ai polokalama Fatu Fonua Fo'ou ai ko ma whahoko ma upe ono wakai e ngahi issue ko tō pe Tonga whawhihaonaki me tu unga koe tau sistemi. Kapau oku ikai lele polokalama ka te koe, whamore atu ka te moutoru. Tatot whito ki he whaifkesea koe ni o Tonga Cable, ko tui koe ngahi polokalama lele apito whahoko e he televisione koe pe mo e re tio international whahoko e se tita pe mo ki nau tolo kuna o popo ke re tio ko ia ngahi whakaike ke lahi o ku mauai ki tau tolo kakai e ngahi mea mo oni ai ngahi Fakamatala lele au pito o ku aunga ia ke taimi o tau tala noa ke ngahi issue I Tonga pe ku watu ai me koli whamore more ke se ko ia o e Tonga Cable kapau o ku lave I koe he polokalamani o kai ke uhinga ke offense koe I he Fakamatala na ake whai ka kono quote pe ai mea koe na whai kai polokalama ke ngā ke whahatala noa ki ai o makatu unga pe I he internet cable ko ia mo ikai ke ai ha whahinga palani a pule'anga ha whahinga mea ke lava o mate pe koe motu pe koe ke polo pe ai ha whahinga mea ke lava kakai o internet ma ngahi business ma hafua pe koe ne mo'i pe koe ai ke polo e pe tau whok pe tau tolu ki he fiber optic o ku wave o ku capacity lahi o ku hafua ngahi uhinga le rei koe ke polo tau whok pe tau tolu ki ai ka koe uhinga pe ke tu he taimi whaingata he koe aho e uaono koe ni ko tau whanonga mai ai I kai ha internet o I kai ko ha excuse o koe ki ha excuse ki ai I he tau mo ui whaka international waha o pule'anga Tonga mga he pule'anga I muri ko kakai Tonga mo e kakai nga I New Zealand tō lahi apita kakai kuna o whetu utaki mai ko whia mau ke awe e nau paanga ki wawau mo e ngahi tawhinga ke toko ni kei motu whoki ai whetu utaki mo ki nau tolu ke lawa ia ke awe ke whahatoko ni ke te ki nau tolu I he tūnga ko ia pe ko tuk pehebe me ngahi whamiri I Tonga tapu kako ki I whamala ala tu pe ia I he tawhaaki ko ia wai pe mahala ngai whehu ina wakai hifo he proklama ko sina tala mai he ni pe ku ikai lawa e ke toi polokalama mo hakakai ke he kau PTOA pe o ku ata pe ia ke polokalama mo hakakai ke ka toi fakaunga toi fakaukau ko ni o ko osi kore pe au ia au ke pare mia mo ni ke whakatala no ka ke fuhoha au ke whakatala no mo ki nau tolu ko ngā he koe ngā information ne koe me pule'anga o ku lele pe na press conference na to he aho kotoa pe ko tu o sfe mari e pe whanongo ke ngahi Fakamatala ko o mahe pare mia pe me kau minista pe ko e be me ngahi whaake ke kulawa whahoko ngahi television e ko ni New Zealand pe ki aseria o ku ngahi information kotoa ko ia aunga pe ka tau tolu kotoa pe ko tu ko ki fu hoha ai ke whai ha. Ka ku whai pe whakawhi ka whai ngā taha pe. Ko poin ka aku ia. Tatau e pepe o ke patoa pe aku ke tū pe aku ke kau ka whaha I ka ku ke whie polokalama. O ku whetu taki mai. Messenger mai pe te ke telefoni mai. No wataha ua no anima. No aono. No afitu. O ku whainga maari e pe ai Vipon Media ke hau. Ke kau mai ke tau polokalama mo tau tala noa pe heke ke whainga mea ke ni tau whiko pe te ke hau heni ke whainga uhinga o ku whainga I koe ke haa koe ngā ke asiko via I pia koe o watu pe whainga maari e tau ke taha kotoa pe o ku ke whia polokalama heni koe polokalama koe Fatu Fonua koe polokalama pe na e lere pe ia mei mua e talo kamata ai Vipon Media ngahi broadcast kon ko mau whai
pena e kore ai o kauai a Piveni mo ka kai ke ko professor to ta se o laftani ko professor Inoki Huaka mo ka kai ke be o wena o polokalama tu pau fakahoko for a weekend pe mi heni a ko du mahalo pe ko ngai ko loto ke fa mahino atweni ko mo ngai fe ui te to fakahoko ia e weke kahau ka ko fa malo la hia tu homo lama mai ke tau polokalama o fat ka modol mo mea da to ki felongaki i he foki mai tau polokalama ko ia i he wike kahau